جناوند نوچهانا رادیو دنگ گل دم باش گودرنیجا. ایرو 25 حزیران 2025 چهارشنبه لبروکسل ساعت 11 لآمده 12 گودرنیجا اما نوچهان دناو روژه پیشکش بکن دم دما آزادی ریبرا پویه. بس هوزات ام دکارن نیلین کو پواجولو بر دست دستلاتاری ببا امورک. هفسروکا کنسر ریبرا کجه که بس هوزات بردوام نرخاندن خودت بیجه. ریبرا پود بیجه به دست ایتات و تراکیان علویتیه که نراستات نفساندن. به تایبتی 150 سالن لسرویه که حول هاتی داین کو علویتیا کرد بی آسمیله کرن. حول دان کو بکن ترک. او نرخاندن گلکی راسته. اجی زاروکاتی خود جزانم. دما کو ترتله درس قومی باو من زوجیه. لی باو وی یعنی کالکه من ده ترتله درس دا حتی شهید کرن. بریا ترتله باوری علوی چند کردتی هم بهتر خورده. او گلک زیده دوی آستدان نهاتی بو آسمیله کرن. پشت ترتله درس پشت قرکرین ناسنامه علویتی کور او سقط کرن. بدست ایتات و تراکی دناوا 150 سالانده هولدان کو کردن علوی بکن ترک. دوی مروف برنگی که راست نیز تسپیت و نرخاندن ریبراپو ببا. بسه اوزاد بیجه نرخاندن ریبراپو ین تکلدار سید رزا ده سک نوویا برخودر گلک جاران آنی زمان. گوتنن سید رزا کو دو گوت من نکاری بو بدرون و او یک بلا مرا ببدرد. لی منج پیشبری و چوک نتوان بلا او جی جوار ببدرد. هر دم جالی ریبر اپو و بپیسنداری هاتبون نرخاندن. تانی زمان کو وی درسن گلک مزن جی گوتنن سید رزا گرتنه. هپکه نرچه اندام کنسیه فرمانداری جگرگویی ببریانی. ناوند راگاندن هپکه بداخویانیه که گوت کو لهنگ اشیرا گویی یا ولد پارز ملتان پکه که لهنگ اندام کنسیه فرمانداری هپکه و فرماندار ایالت وانه هفره جگرگویی 26 ایلون 2020 ده لایالت وانه هرمکاتو مارینوس شهید بود. ناوند دستنشان کرد که هفره جگر ده جوانتی خوده برای خدای چهین کردستانه و لدجی دجمنه دا گر کرد لهر قده برخودانه تکوشین کرد. هفره جگر ملتانه که فدایی بو او بجوشا خواه شورشکری بو مورالا همو ریاوالن خواه. جشروانی حتی به فرمانداری ایالت ده هر آسته ده فرمانداری کرد وظیفه جدا جدا بجانی او به آسته که بلند بسرخست. هر داوی وظیفه فرمانداری و ایالت وانه دکر. هپگه جمالبات شهید و گلی کرد را ساخی خواست و ناسنامه شهید و ها اشکره کرد. اورهان اورک به ناسناف جگر گویی لقلیبانش دایک بویه. دایک و باو امینه احمد ده 26 ایلونا 2020 ده لوانه شهید بو. هفره جگر لناوا چیه سرهلدر یا بوتانه گندی گلت دناوا مالباتک ولد پارز ده جدایک بو او بنرخن جواک خواه حتی مزن کرن. بشک جی خزمن جگر جبر ظلم دولت کوچی مخموره کرن. هنجی خزمن ویل زندانه نه و هنگ جی وان دناف تکوشن آزادیه دنه. هفره جگر ده سال 2008 ده به لحفتانینه تفل نافر فنگر لین آزادی کردستانی بو. پشت پرورده دسپیک لهر قده برخودانه بلهنگیک دستانی تکوشین کرد. هفره جگر ده سال 2014 ده ایریش چته انده که به وسایت که بمبا بارکری حتی کرن به پارچه شرابنالی جسر خواه سال 2016 ده جی دشار ده به پارچن شرابنالی جسر و ملی خواه بریندار بو. پشتی که دوتما ماوی هفره گریلا روشن متین یعنی روشن اورک سال 2017 ده ایریش که ده شهید بو به هر سکه مزن لهمبری دجمن تکوشنه خواه بردوام کرد. هفره جگر ده سال 2019 ده بو فرماندار ایالت وانه او بلهنگی پیشنگی تکوشین کرد. او تفلیک کروانه نمرن کردستانی بو.
Pervin Buldan Aştiya mayinde pediviyeki her lezgine. Endam şanda İmraliye Yadem Partiye Pervin Buldan ve kalkar Serok Meclisi dibreveberna xoya yekemin de axivi. Pervin Buldan sırrı süreye önder be birani u got. Önder denge hemu kesan gehand meclisi. Evji aştiye be baver bu u be fedekari kar kir. Pervin Buldan got. Xeyala hemu cuvakên Tirkiye aştiye. Divî meclis aştiyek bi rûmet ava bike. Bêguman aştî zor e. Şerekî dijwar li herême heye û pêdiviya Tirkiye bi aramî û aştiyê heye. Divî meclis berpirsiyartiya xwe ya dîrokî bicî bîne. Yek ji rojevên serekeyên meclîsê ew e ku peymaneke civakî ya ku xwedistpêre serweriya hukuk mafên mirovan û civaka demokratîk çê bike. Xebata ji bo vê yekê jî hevêya min û hevêya her kesî ye. Aştiyek mayinde ji bo welatê me û herêma me pêdiviyekê her lezgin e. Ji bo mayîndekirina aştiya û serxistina pêvajoya çareseriya demokratîk navnîşana avêtina gavan meclîs e. Em dikarin aştiya û komareke demokratîk diyarî 86 milyonan bikin. Li pêşiya vê tu astengî nîne. Hevserokê giştiye Piyaya Ahmet Kaya nîskatiya destelatdariyê ya li pêvajoyê têrker nîne. Hevserokê giştî yê Piya Ahmet Kaya nêzîkatiya destelatdariyê ya li pêvajoyê têrker nîne. Hevserokê giştî yê Partiya Mirov û Azadiyê Piya Ahmet Kaya derbarê pêvajoya bi banga rêbera po û biryara PKK ji Anefê Aqifê û got nêzîkatiya destelatdariyê dûrî nirxandina vê firsendeyê. Banga rêbera po û biryara PKK dîrokî ne. Gelê Kurd saziyên Kurd teva bi dilsozî tevlî pêvajoyê bûn. Çareserî û aştî tenê bêdenkirina çekan nîne. Çareseriya rasteqîn û pêkanîna aştiyê bi avakirina pergaleke demokratîk dibe. Divê bersivê bidin daxwazên siyasî, çandî û civakî yên Kurdan. Ahmet Kaya da zanîn ku pirsgirêka Kurd ne tenê siyasî, civakî ye û hemû gelên li Tirkiye yê herêmê û cîhanê eleqedar dike. Mutabaqata dolma vaçe bandoreke ciddî li hemû civakê kir. Lê helwesta hişk û siyaseta xapandinê hêviyên her kesî şikandin. Hate dîtin ku piştî wê demê Tirkiye gelek zirarên mezin dîtin. Daliyê aborî, siyasî, maddî û manevî de kaos çêbû û ev kaos dewam dike. Ahmet Kaya diyar kir ku pirsgirêka Kurd tenê di çarçoveya ewlekarî yanê qedandina terorê de nîne. Ev gotin nêzîkatiyeke şaşe. Ji nedîtî hatina daxwazên maftar û berfireh yên gelê Kurd e. Gotina Tirkiyeya bê teror jî ji bo krîminalîzekirina daxwazên gelê Kurd tê bikaranîn. Ev helwestek şaşe û divê ev ziman were terkirin. Devê meseleya Kurd weke pirsgirêka li ser bingeha maf bêdîtin. Ji bo rêveçûna pêvajoyê çareseriyê divê herkes di çarçoveya demokratîk de tev bigere. Ya rastî ji bo dewletê firsendeke dîrokî derxistiye holê. Divê ev firsend ji dest neyê berdan. Çareseriya rasteqîn ne bi çekên bêdenkirî bi siyaseta axaftinê bi wekeviya gelan dibe. Trump agirt bes di meriyetê de û hemû balafir ve vegerin baregehên xwe. Serok Amerîka Donald Trump li ser tora Truth Sosyal daxuyaniyek de û got İsrail ve rîşê Îranê neke hemû balafir ve vegerin û biçin baregehên xwe. Ti kes vê birîndar nebe agirbest êdî di meriyetê de. Ajansên cîhanê jî dibêjin Trump beriya vê daxuyaniyê bi çend deqîqeyan hersê xwe ya li hember İsraîlê anîbû ziman. Trump li pêşberî kamerayên televizyonê gotibû di kêliyek ku me li hev kirî de İsraîl derket derve û gelek bomba avêtin. Min ti carî ew qas bomba nedîtibûn. Ez ji İsraîlê razî nînim. Trump bi hêrs got. Yani ez ji wan razî nînim. Ez ji Îranê razî nînim. Lê bi rastî jî İsraîlê jî razî nînim. Rayedarên Amerîkî ji li ser torên dijîtal daxuyanî dan û gotin. İsraîl van bombayan navêjin.
Polîsên Iraqê avêtin ser gundekî Xurmatuye û 5 civan girtin minçavan. Polîsên Iraqê du sibe avêtin ser gundê Tebsevz yê navçeya Xurmatuya Kerkûkê û 5 civanên Kurd girtin minçavan. Nûnerê gund ji Ajansa Rojnivîsê re axivî û diyar kir ku hêzên polîsan di dema sergirtinê de işkence li gundiyan kirine. Derbarê aqibetê ciwanên hatin minçavkirin de hîne jî tu agahî nîne. Nehatîn bûn ku kesên hatine binçavkirin ji ber çi tên sûcdar kirin. Piştî bûyerê gundiyan gilî li hêzên hevlehiyê kirin. Neye li xezayê bi karanînê xurikê ya bi weke çekekî sûce şer e. Komsera mafên mirovan bilind ya navnetewî netewên yekbûyî neyê helwesta İsraîlê ku li xezayê xurikê weke çek bi kartîne şermezar kir û got İsraîl sûce şer dike. Berdevke komsertiya tam alketan got sivîl birçîne û ji ber birçîbûnê dimirin. Dema hewl didin ku xwe bigihîne alîkariyan têne kuştin. Ev rewşeke wiha der mirovî ye û nayê qebûl kirin. Alketan got li hemberî gelê sivîl astênkirina xwegihandina xurikan sûce şer e. Berpirsê Ajansa Penaberan Filîstînê ya Navnetewî Yekbûyî û NRWA Piliper Lazîrînî ji got alîkariyên ku bi sivîlên Xezayê diçin dibine xefka mirinê û mirovan biçûk dike. Rayedaran netewiyên yekbûyî û rêxistinên mirovan bang li İsraîlê kirin ku li Xezaya dawiyê li astengê xurek û alîkariya mirov bîne. Li Xezaya heft leşkerên İsraîlê hatin kuştin. Artêşa İsraîlê ragihand ku di bûyerekê li başûrê bajara Xezayê de heft leşkerên wan hatine kuştin. Artêşa destnîşan kir ku leşkerên hatine kuştin temenê wan di navbera 19 û 21 salî de ne. Çavkaniyên herêmî jî ragihandin ku nasnameya leşkerên ku hatine kuştin û sedema kuştina heft leşkeran jî nayê zanin. Leşkerekî Giredayê heman yekitiyê jî roja sêşemê li Xezayê birîndar bûbû. Li gorî daneyên medyayê İsraîlê jî heftê cotmeyê 2023 de ku êrişa Hamasê dest pê kir ve zêdetir 430 leşkerên İsraîlê jiyanê xwe ji dest dane. Godarên êja menûçeyan navê rojê pêşkeş kir bimînin di nav xêr û xweşiyê de.